मैम अम लेग्रे बीजेपी ने हेक पालकपदगी इंडिया की लेरी बकोगी ह्यूमन राइट्स इंडेक्स हाइगद्रा चरा 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 ने हंदर एजी मखोई की मायुक्त ngang एनी है सोनम वांगचुक सु दुम तानी से कोई एग्जांपल मैंने लौजर सही मरपुम दो मुसुर कांद फागे बकोई फादर्स डे स्वामी adum bail piu haina whatsoever magi keno da case channel da ba na wari me but migi liberty gi makha pon magi chahi du yenga bail piu hai ba je sungta ta bi da ba makai dum jail mun dum koi pakasine na ne kai tor lai ki de si adu gi keno si lai te ba maram di kai keno lai ri ba union na di state government da pale ba lengak se ai hoi need ki wari khatna tana masidai da ai chai do achum mom da tawru oi ha ba achum mom da tawbu yar oi moi khalli bu dang chumme ate nga ma kanan chumde adai di hai ba yatre da na e di thajala kani police thara phal la kani intimidate taro kani adai di yad ka media da mu koi narrative se ulta ta mu chalai do ni si I mean na I'm shocked asigi national level da international level da suk kano to na pukhala ba protest se India ki mainstream media amatan ma se cover to utri maram di kaino madu ki narrative se anti BJP anti green government oirane na madu cover to utri ne base ulta da koi kai hai bi no assassinate to biri ne characters assassinate ma de to chai zan ta pi Chinese ka mari laina ne Pakistan mai laina so na asigi thinking se asina di dum akoi se kai ni mamang lom da fort chat pai mo ta maning lom da hallaga akoi se anung gi juk ta dum hanjan bi phibom da koi gi ningthau pa lenga da ni ningthau gi wakan na ma gi win na dum kai no rule ni da na ko law ni da na adu gi wakan ne ba tawri se da na taroi nangi Modi kaisu taroi nangi Amit Shah kaisu taroi makuk ta lairi mabani na ta draga da bu mahara lairi ma gi cabinet minister me na kamai taroi taroi ulta da ona taina na Sonam Wangchuk pu kana tawna ba mi chathina na ba tawpa masima ai ngoda su thengna gram sima ai issue da su BJP kana da sini choi ri se dana system se challenge to buni Sonam Wangchuk na tawni se I like it I fully support system se challenge to bo ma changi hai ta adu ka da reform do pura sigi mata ja khoi Sonam Wangchuk na koi numit kuni thoi ni hai ba tare 2022 chara helak pasi koi Manipur gi issue da chara hen ki ba irom Janu Sharmila hai ba tare mahak ki example mahak ka chap manana koi gi hojik se national media amre social media sing da chowa wahang am di question su lai oja masida kari thamini oja last oina masigi koi Sonam Wangchuk na 2022 chara hen bagi khongjang changchilak pasi da koi gi Manipur gi issue da chara hen ki ba irom Janu Sharmila chai 13 hen ki basiga compare tawna raga hai ba tare koi national media amre social media da hojik se chowa wahang am su lai oja masi kamaina thamini last continue on the continuation Iron Lady of Manipur Samila Chanugi Wari di Kwigi Kahani Equina Nainaruba Luiva Nairo Nainaruba Mugi Kwigi Yoroi Haitare but significantly anisi ye minaba matamda aduna ni hojik Sonam Wangchuk ke sum bahanga strikes da national level da Manipur da koi aspa lautho na changchen gi bas irom Janu Sharmila gi 16 years of magi fast unto death se amuhan na ono na puthore se ai sai bedo akoi no masi paper lek ki khatan uba yade hai Sonam Wangchuk na pire iba koi magi message se hojiti it's not just confined koi paper lek ki wa khatan na tre reform lak se hai bani aduga number 1 number 2 da na incompetent already question to se hai bani number 2 da ado significantly ani si yeng matam da ai di ani mak loina messenger ngata ni mesaya ngata ni ne lojege Sonam Wangchuk kisu ai koina magi matang da koina thiru matam da he is a very perfect he is a very qualified kani yana intellectual ba dugu mini ado asugum mi je BJP na pam de intellectual ba lai su haiba kwa Kangba haiba wangang bangamba wang hang bangamba missing se pamde now coming back to Sharmila gi matang di unfortunately Manipur di BJP sarkar na teni lai da Congress sarkar ni ai tare remind tok jara bada aduna chama nei sagi ai jai do koi gi center da phammi ba lengak pa sing se kaisu masigi issue ga se Sonam Wangchuk se being again Ladakh tagi go oi buni na kwa minority oina yeng ai tare BJP na adugi mi yeng di yeng aduna kasu kanu laude moina cham mana na irom Sharmila matam da su matam du da hoi magi fast to khama tung da area kha dagi di mana pamjar ma tu ina lau thok hi bu di koi na hoi ma du ka bu di ya de haizer ga su again matam du sum lai ri ba koi gi Delhi da sum matam du dai kari ne na khali
Congress where I'm going to Kali, Manipur Congress, I don't target. I don't target there about. Was in Gasi cannot tell is mine, Sonam Wangchuk local hospitalized or medical treatment piece mine, Matam to do activist room, Salvo Samilado, later the police and local Gadum in hospital, Magi special was at the Dumtami, Pare Hadora Kayamum Pumgini. See, I do not significantly any young, but Dana Yamna Choba Dugumba. Quickie Kahani, Tankak Amani and Logzag, Marandi Kanon Maduna, Quiggy, so the Namaki Mio, Bissing, Maru and Nahasingi, Mahirusingi, Wakal the Karicum, but Sweden ignite Amadi Togani, Tobunga May, Hines and Logzig, Mandi Huzi Liba, CJP, Liba, protest, Sigi, Liba, Wave, say, Masina, Smithsonian, Liba, Janes, is the a noble Wakal, it taught Quiggy Inotama, Pibangamba, Dumba, significantly young Matamda, Dumba, Quiggy Konjan, Animak Ni and Loge, Quiggy Matanduda, General Samilana 2000 dagi hawraga chara helaki 2016 post helaki matam da at least mana message am de pibiram me bai khoda that khang ba kan ba hai tare ko ai will determination khang ba kan kalaga di aning ba pam do nang pana awang ba pana nangi kaya kan masafu kalaba khogi any opponent lakta so mtang di thengai na ngam mi habigi will do makni ngasi ngasi mak Sonam Wangchuk su piri se adai da mana piri bisina mo gen kan reform ama lahning badu wa ni JNZ se ignite tawning be one mana marandi kaino da future si kana na porokadoi Gen Z na porokadoi hoji leiba na ha sings na porokadoi ne doragadi makoi sing da yade agadi yade haibam tang di koi kholaw lawmina si amtang tholo haibe se it's a very good step ne na lawje aduga India lengak na maroi na Delhi government amadi central government na Sonam Wangchuk ki mathak ta yamna koi ke haini undemocratic haidra yamna brute over forces na danaga nampu sasan danaga tawani ka haim tawse mase koi hana dai sudum BJP ki lengak कि मतलब से कोई उधर तो लाई तो कोई जर्नलिस्ट के आम भाग में एक्टिविस्ट के आम हाथ के कोट के गौरी लंकेश ले कोई पंजाब स्टैंड स्वामी ले एनी में कोई के माइक तंगा पसुन बस इसे मोइन कैसे एंटरटेन तौदे कैसुमी होने थादे अदुम ब्रूट फोर्स ना नमथरगा मचिन मेलगा अदुम मागी कैरेक्टर असैसिनेट तौरगा मपुंसी लोइसन गनी है बीजेपी वाखन से अदुम लेरी मसे अमुक्तंग हौरई बसुगुम बना सिंगी हौसिना मुक्थे का नमसी यादे है बमतंग खंगन बा चुमगनी है सके ओजा हजिक्से अखोगी तोंगान तोंगान बा अखोई इंडिया हाइबा तारे लाइबा एग्जाम से नीट खक्ता नतबा अखोगी एग्जाम लीक पेपर लीक ओइबगी क्वेश्चन लीक ओइबगी चनबी अमदी मसिदैजिदा यूथ चिंग लाइबा अखोगी इंखलकलिबा महिरोसिंग होनबगी अखोगी मसाद सेंटिमेंट सोकपा याबा थबकसिंग तौरइबा क्वेश्चन लीक ओइरकपदगी मसा मथंदा वखन फाथाबा ngamdabadagi सोसाइट लाइबा सिंग असि करी मरमदगी ओइगदौरिबनो ओजा मसिदा अखोगी लेरिबा अखोई लेंगासिदा हयेंग तुंगदा करी सोलकपा याबगे अमदी हुजिक हुजिकसे मखोइदा करी करम फिबम लेरिबगे अखोई एजुकेशन मिनिस्टर अमदी यूनियन मिनिस्टर द फो अखोई हुजिकसे तोंगान तोंगान बा अखोई छात्र सिंगदगी खोलाव तोंगान तोंगान केमसु लाई अमदी अखोई कोक्रोच जनता पार्टी की अभिजित देखाना अखोई चरा हेनबगी खुंजंग संक्शन खिबा मनाक नकपद लेरिबा पुलिसिंग दिल्ली पुलिसिंग ना मखा महापु फारबा मतुंगदा अखोई जनता मंत्रगी हॉस्पिटल दा मार्क्से अखोईगी अना लेंग पथाप चथरी हाबगी सु कोई पावम सुले जेरो जामसी हान मदा आइना लाक्चनिंग मिसी महिरोय अमन होनरगा नीट एग्जाम से थारक मतम क्वेश्चन लीक ओइरपदगी अमुक हल्लगा थारकपद फोक लीक ओइबदगी मसा मथन सोसाइटी तौबी सांग हेंकलकपा अमदी मसीना नीट खक्ता नतन अतोप तोप एग्जाम ngasi महाराष्ट्र जो पांथोकिबा एग्जाम खरा दसु कोई क्वेश्चन लीक ओइ हाबगी सु कोई ले वीडियो जामसी हान बदो जा कमान थंबिनिंग हुजु जुग लेरिबा लेंगा सिसु मसी मखोय सु मसीदा इन्वॉल्व तौवी हाइबसदा हाइलन बथोक लोइद्रा जा कमान थंबिनिंग जा आमना मक्तदा ahadmada kage newtv haibta mi tabi punu taram shari duga election du gi ko panelisting su ai kai kun buchari duga hangbiri wahang se ano wahari kesu natre hai tare masi kuina masigi topic si recently thoki baduguma nit ki paper leak tagi masigi issue si yamna chouba koi keno ma I hawm oina la isi koi kesu yam thoina nei na su koi gari dai na kai do khanga ba ngata ni masi adai da huji kai du ya ge kamai tong oire ino haibasi masigi investigation tauri haibabudi hoi lei adu sigi mamang da ki de kayama dung question leak ki issue da chena da na phai bu pho ki ba kayam lei gi bu dum kadai yau hraga kadai de thadu khra jano kadai de lei ri jano dum kana na su follow to bu natte adai laibak thi di masi khoi na hoita khoina masi involvement si hoi ngasi no ma da heta puthok pa yade haraga su khana khana yaurum gani haibasi madi khoi dum miyamna dum khanga ba ngata ni haita masi da kisu laira ba koi gi kai ni no magi chara ta laga sujari ba mama mapa or adugumba oza na tragan adugumba mai rom ta kisu yaurum moya
Chena do se adum khoi ki societies the labor creamy layer the lady ba khoi ki elite high tare ko elite class se dum yawram ma doini elite class yaw ba hai ba se political ki khud adum yawram doini sam na hojik aina hai da su dum hojik ki handa ki related se dum Rajasthan di phab ga na BJP ki keno dum karyakata ama dum chena re mi ni sam hai adu adigi dum khoi dum kai ni masi nikthi na sincerely tobu gi hai ta di honestly government na tobu gi hai ta di hai ta chena se kanano from khoi ki kai ni down to up hai tare ne makha da gi phaba horo ne madu gi mathak ta kana leidi ke se ilai na thido pa ya ba ngak ta ni hai ba but the thing is tawroi hai ba khwai de luri se kari no tawroi hai ba di masi gi issue ji ano su natre masi gi involvement si kana no hai ba se dum khoina dum khang lai ba ne tawroi hai ba ya thadi kai no da ai gi isa gi khong da isa dang kai dong ga du singjang yan chen jaroi ba madu gi phibam ne ba tawri se masi thigal ro ga di kana ya ga de gi la iba ji ki CJP Kishorchandra party gi live protest asidi gi la ini da na se incompetent oi hai ba ni da matik cha de hai ba ni da hoi Dhamendra Pradhan masamak involved tawe hai ba di nate but he is the education ki minister ni na sugumba mahiroi lak kaya gi koi gi laibak lep ka dori ba adusu no manini paraga natraga thame ta paraga thaga do pekha su natam chahi kaya changna kana khani chahi lep tho ga si chahi amani changna paraga si thajari ba dugumba thawai ni khanjari ba punsi gi dugumba pandam amagi khong thangjena ba hotna ba da chauba masigi kan wasi landa ya de kaina du wana hotna jari ba mayam du gi manglan du da kaisu natana sigumba mioi ba gi ka hai ni magi hak matpi ba magi liberty is the singna bi ba even society we masing hujik yam khala isini adai da kari gi no masi ya da karap oi ba se karap oi bani na masi tawr oi adu gi hujik leiri ba lengak sina su hai ba da ta da ba lenga oi ba hai ta re ne se hujik akoina paper leak ki nainari sigi mamang da farmers ki protest lai ki madu su farmer ke am si ki aduna masigi kaino si dum hujik lai be lengak si khoi ki authoritarianism hai gadra natraga na dictatorship ki hai gadra samsam hai ja ningi di kaino paper leak ki wari si thamgra kanda ngasi ma khoi ki nainari ba topics da yari ba Sonam Wangchuk pha ba hai ba si democratically peacefully changchen jaba khongjang du da representative ma thabi ra ga kaino do tana ba hobagi wakhan ji chungyo yaw da with a brute force season raga eta yekhai thinga raga ma eta thanga ga hosta puraga hoi court ki budi order ni haizer raga su but there are ways sigi sis na ta isi kaino hai kanda lady ba BJP gi lenga hai tare ko khoi du will yaw de ha ba sigi issue se pukhalai ba issue se chumba lanba na kadai phok ma du yeng ba ya ba ya da ba hai ba se chung nei nei na ba na te ba ma koi na sini sidani koi na ke hai ni mana pangba lenga man lai ramina meyam na su laure ta de dei kha tawrni ta idi thajal lakani du thajal ngai ba gi lai ba ni na aduna sing na ina first round da thamjar ba da live issue se actually nate akoina paper leak ne na dagi hawrpa akoi gi protest na uzaraga su mase rather larger picture the achoba reform amagi ke hani tangai phadaba dugumba Sonam Wangchuk na changjil lakpa koi gi protest amani na khanje koi na sumaju reform pamja ba koi hai tare ko mas koi gi miyeng degi yeng ta ga de adagi di hujil leiba fascism de far right case gumba politics yeng mura ga di Sonam Wangchuk ki peaceful protest se maram china khali incompetent oi bado khoi sindok pamak na taga resign mai he torn ba yadra ga su kai do ba ya ke habse sarkar gi maikai degi union government gi maikai degi madugi representative thara ga wai tana mahuta brute force sizinaraga phagat pumap tawba habisidi hena mahiroi sauraga leiba khurang kok chanoriba mahiroi singda hena khana bahaubaga pakhak oigani haina ahamba round si smai taps taga chare oza yam fajaba wafam zu thambi kare ahamba round ai mathang sidi ai bokel ki tongan ba oza sing zu thambi ke ba ko gi 2014 dagi anu bolenga sila ko dagi sum chanabi ama oin haiba tare sum algorithm nai sum ko sali ko bi chanabi sum lai adu chahi sisu adu chatharagi haiba tare ko sali ko bise adu jamasida ko gi India lenga ki politics system sida kari ahongba kari akaiba lakpa yai amadi kari damakta ko gi union minister Dhamendra Pradhan da ko gi fam thadu ona tongan ba mafam sing da gi haiba tare kholaw law da ma na silent oina leiribano amadi lenga sina karimta excel ko tribano amadi pali lenga sina na su ko gi NEET exam sigi lik oi gi matang da mahiro sing chatra sing society tau ki ba amadi
masida chenaba mi sing koi khutak ta phagani haibagi ngasi fawda koi flax tok thokpa ngamjiba kari gino 2014 dagi ahongba anoba lengak lakhiba dagi koi chanabi ona question je sum oira sum lain nit khaki exam na te tong ma choba exam so koi dum question lik oibagi chanabi se dum lairi ja masida lakchan ni koi india gi koi politics system se kari akaiba kari ahongba lakpa yai mathang lakadoriba tam dadi haiba tare koi mairo sing dagi so koi tong ba sing potassium makha tan chatharakhini haibagi su to tong ba koi thajaba su koi thambiri adubu politics masida chenade haibadi yade chenari but adu masigi da india gi politics da kari ahongba kari akaiba lakane habdu za mari chumna thamina ba hajari very nice question na haiji am phaja wahang ne maram di masi akoina sai pelen listeners su thambiri du ne laiba wave se hoi akoina budi masi example lawe na kana gomba kharan ni na mi mapagi wanga nge haigani dubu nepal da bangladesh da sri lanka da tawgiba dubu bagi wave se natte hainingai ki su leite dugumba wave amani adaida momentum se kitang koi kino se india gi lei ba momentum se kitang wat isi maram kai no koi media dai lei ri ba koi gi mu gi bjp gi it sel mujin mem na narrative se ma da puna na bu khot ne ba aduna ne but sing ni yeng se kari gi no koi na sugum ba se hoi bjp gi matam khata da prime minister modi la kan da khatang thoi habi na te ko jing kan su za kan su pan biri AP gi convener su mamang da kisu tum taw na la e da why masigi handa ki issues da jida ka do bagi masi a choba kanu ma ori no watho ma ori no hai bisne to chalak pa adoga to chalak pa se da mamang thak ta pha gi mayam su kanam ta madu gi accountable set taw da aduna hoi bureaucrat general me bureaucrat pu phara ga to pa ya madu toramba ya de si agency ma general me du phara ba ya de ki na gi coaching center ma general me pha ba khot ki ba madu gi koi gi kenu di lei gi adu pu maduna akoi gi lady issue si solve tawrabra di tawde maram di kaino da koina top tier da lady ba chenari ba mi sing si sungau yaude ba sungau yaude ba aduna ne masi koina dum issue ne leido ja da handak ki live issue sina ka do gi no leak paper leak si katana tana why this has become a political movement or a social movement of students and youth na haire isi kari no haire kanda khira ba haita maram di kaino da kananoma watho ma thoi hara kana ma chama su heta phara ga heta loisan ba political accountability haiba man leidana ko hari isi kaino education ga mari leinan ba thabak ni na or madu da thoba watho ni na education minister do accountable oi biu haiba ni it's a very democratic oi ba rightful ba question ne kisu kai de na di lawe ba adai da si amuk apoi nu yeng du se hujik la pari ba lenga si hoi moi lak padagi di NEP 2020 ga na pore ek ai di harak pa ya adoi wakhan di BJP de lairi ba koi gi dhamendra pradhan ke khiwa na te da union minister de lai hi pak pa si yo he yaw de hai tare finance minister ni ga inda sirama nirmala sitharaman ga taw ba se koi gi telu chanu ga na ga adu ga ba dai de handak ti kui da na kada da kana no ki re ni ju roi bu ko re kari taw bi ona tilau gi matang de temperature handa ba ni ga na siget taw bi sigum ba adu sigit level of thinking in education da yamna political will amaga loina na sigi amot pa je sengdora kani ka hai ba je miyam da maroi na mahiroi sing da naha sing da madugi kanu si urakta bana ne ai tare madugi hopelessness sama lakpa adu thaja badu lairakta ba adu ragadi accountable ko you haibani ma generam de haiban nate but at least from top to bottom amutang di masi ai singdok pada mathau tauge or singdok ke haibagi will ma utte haiba sai AP go zan su thambi do ngak chau thega akhoi de kaino ne largest democratic kaiba na party ni world na tau dana aduni na makhoi ki mayuk tangang ba it's not just about Sonam Wangchuk ki wak nati India the dissent voice the crackdown the raise even ai isamak su victim amani na moi ki mayuk tangang ba yadi hai bani ne aphabu egara phatabu era kai mahara kanu akoi thoba tawni noi thoba dum layu noi praja ne hara gadi it's not a democratic set of government natte have city adu ne ko insai panjari ja han ba authoritarianism gi oiba mi na ngang ba taroi maroi na adai di nongning ring ko gi india da dai system je pura kanu ni da
pura kay hani phola tar ba system ne hai tare adi media khara degi ni makoi ki die hard koi ki IT cell khara thadu ga mu mamangi Sonam Wangchuk ki chara hen badani ne ma je Pakistan ISI ga samnare ga en tawbi da na ga mayam hai to wa asugum ba koi ki kahani narrative se kahani lana sandu ka da only koi ki je hari ba koi ki ka pa ka kangbu dang thagal ga di yani ate dia ma ta yaro have system is the bu nasai ki kana na thazar ga doino ba karam ba mahiroi na asa urakidoi no ba madugi kahani achoba ihoduni lai achoba maiduni lai se aduna momentum se khogi hana CJP ina tawrambadagi Sonam Wangchuk yausalakpadagi amu momentum se sagale adu yamna peaceful oba changjeba democratic kano is the yamna brute force adai hakta ngami matagum akhoi jaijabado Shukai dina ing na tamna laga kaino pambiri do haidana mage at least can go secretary level has yari ni ko minister het na trasa du ma level na la tha kai kaino to se kana ba yaba na kai dialogue hai ba se BJP lai nga ta sunyo yaw de ba akhoi nu uzar ba dialogue hai ba phamina raga even Manipur da to ri na si dialogue tawraga kaina kaino mina ngangi ba prajana akhoi na ngangi se kana ta ta ba ki usu chingbo usu kana no ta ri moi thopa dum taw le ri asi phatte ha aduna political kaino da hangbi gi wa hangdui matung ina lakadori ba political dynamic ta kari hom la pa ya ba ge ha ba se akhoi gi mi yeng de ma se it's a warning signal ne lo jage maram di kin BJP se fat boy re ha ba fed boy hai ba mo koi ki alana phalana ulta pulta to natraga di moi na ha na mang ra dau ni ase mo gi di adu gi kano se force taw le ga miyam na ngang ma se ta da bi farmers ki protest kaya mu ugre koi minorities ki protest kaya mu ugre kaya ma sigre numit kaya ni ma lambi thatna salma ba ki issue le gre farmers ki issue le gre hoji students ki issue la I si ai hai sini taro en tadra bani ai koi di ra taw la ga si de kan foreign trip chatan lai ri sini ne Manipur da su pusaning bani aseng badi wari je do mathang round ma phang ga dai Manipur da su ko jan maram de kai no chama na yai ba si de mangai na tadri sini kadang tadri sini na sak chara bro na hang ga sai hinja do koi man thong ne ulta pulta ro khum lai re ba so da pau mi na hang ningi ba mi khang ningi po do khum da na ai ma sai palle di waro bi no do bu no ningi ha ba kariba chandel ka tenopol ka samna ba thong sa gre je no ya khang ye ga hai ko am irresponsible oi ba incompetent oi ba sum ba kaino jina pala bani na both state and koi ki union da ko center da pala bani na miyam se dum khang da ngou do ngou wa hai je koi Manipur khatana te everywhere ma si taw re ba aduna madu gi achow ba mayek la ra ba khudam am ni lai se aduna ma si gi wave se oi CJP na political party mo ora ga BJP fight taw kani hai ba gi wan not ba but this is a koi gi jai kano na hai wake up call am ni miyam da su so da ma gi lai ri ba incompetent oi ba man koi gi union government ki minister sing yam jaw ri paning da wa ni koi gi mantri ni hai ba da he pak ta ba ya da ba qualified oi de na log ja ba hai tare ko adugumba mi miyam am yaure aduna ni aduna masigi political ki kano si yeng ta ra ga de khoi wakhanda di mami samak bagum bani na lawe madada khoi na momentum si matang chana khoi ma pham chana khoi na yohoningi ba miyam da maroi na naha sing da mahiroi sing da masi yohola kan da lakadau ba kari mapham am da kadai da no mai khoi na masigi kano se on thok pa ngam bagi khudong chab do phangaga ni haibagi wakhalon ai thamjage taga jari oza mathang ai oza khoi gi lengak hai se khoi ju India ra tiluram ni na khoi Manipur si su khoi India gi manung chan mani na masi gi lengak si su hen na su lei ri ni haja batare oza makha ta na sum masi gi chana bi se sum la ko ta ra ga di khoi Manipur da ki su khoi nit exam tha da bana te thari mai roi kyam thari sing ta tramathoi train thari subject to correction adu masida leak oirak pa habse khoi Manipur su tum yauri ni question leak oirak tum chena ba je khoi gi mahiroi sing na thari ba exam sida adu masida matung tarak pada changes se kari ahong ba lak pa ya ba ge amadi khoi Manipur da lai ba khoi lengak sin su sai ge khoi gi India gi wari sa ba tar ga su masi khoi Manipur da gi involve to ro ge exam pi ri ba mahiro kyam su lai ri ni na so masida last round lak chani ngi masida mahiro sing na matung tarak pada masi khoi tawrogum sida masi gi exam se yamna anira khambi thabak se yam taw ya ba gi sum maning han gi ba se lai ra kadra masi gi matang da su khoi pa li ba Manipur gi ha ba tar lengak si china su sat mahiroi sing gi matang da wakhan puning thot pa se ngasi phokti khoi u u di ha ba tare aduga achumba ngang ba aseng ba thabak taw ge masida masu ma se tahoning de ha ba gi achumba ngang ma tholak pa da masi namdha bi na ba na hena masing yam ha ba tare oja
koi leiba lengak sida leiba mokoi gi unity je namdhaba gi unity je duki matik wangi achum mangang ba yadaba achum ba tawba yadaba masi gi mayok ta tawruga na hek tongan ba force sinner pogum masi dum tawi matubu masi makata na sumla ko taraga de koi manipur gi mapalam gi mahiro shiba taraga su masi matung tarak ko chahi de koi manipur gi mahiro shiro ani ai leite chahi kya ma khonar ga mathang gi da thage haba chhatra kya ma so koi lumma ga so koi leram gi ne dubu masi gi marak sida सा महिरोई कुन ने सोसाइटी तौरीब सिगी मनुंग दा खोई मणिपुर दगी योरक पतारगदी मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी जे कना लवदोरिबन लेंगाक सिंग लोबो ngangबदोरिब्रा लेंगाक सिगी माइकै दगी करी हाबिरकदौरी अमदि होजुजिक चटलिबा नीट एग्जाम सिगी क्वेश्चन लिक ओइलिबा सिबुक्ता कदिमता कोई मणिपुर की साइट की सु हाइबसु लेत्रि महिरोई सिंग दा पुंगिंग थोगबिबसु मसि फावदा कोई उदबुई ममी मसु लेरि अचुम मंगांगोबा मसिगी मायोक्ता लेपगा मसि तहोनिंदी हारु तानना कोई फोर्सिनर फाब पुनबगी चनबि सुम तौरजा मसि अरोय बोयना ओजा मसि कमानी यंबिनिंगे ओजा कोई लेंगाक से क्वेश्चन से यामग्रे अदुना आई अमम तंग आई अटेम्प्ट तौसके अहानबद लेडी बसुगुंब इशू से कमाइन टैकल तौगदगी हाबा क्वेश्चन अमा यावखि हाइतारे कोई नीट की पेपर लिक्स बु ओइसनु एजुकेशन सिस्टम की बु ओइसनु और एनी यूथ की ओइबा बु ओइसनु और एनी फील्ड लेरिबा असोइबसिंगसे सोइरे हाबदि खोइ खंगे मरमदि कइनोदा अखोइगी चाकथुंग अखोदा यौद्रे अखोइगी राइट्स अखोइना फंगद्रे अखोइना कइनोमा इनिंग तमना हाइगे हाबदा याद्रबनिना थुंगद्रे हाइबसिमदि अखोइगी खंग लेरे अखोइदा अखोइगी डेमोक्रेटिक न पीरिबा डेमोक्रेटिक सेटअप्स न पीरिबा कइनोसिंगसि यौद्रे हाबसिंदि अखोइ खंगे अदुना मसि नीट की बु ओइसनु एजुकेशन सिस्टम बु ओइसनु अदगिदि पीडब्ल्यूडी ओइसनु अखोइना तवदरिबसे कइनो हार कांदा अखोइना अखोइगी मिहुनेना थागलिब लेंगाकपसिंगसे खनबा हाइबा म चंगे हाइतारे एट द सेम टाइम अखोइना थागलिब मी सिंगसी करी करंबा प्रिंसिपल गी और आइडियोलॉजी गी मखादा वर्क तवदुगुंबा पार्टी नो मखोइगी मिटिंग न करिनो मखोइगी ऑब्जेक्टिव न कइनो प्रिंसिपल न कइनो हाबजे ममु ताना कोइ खंगबा चंगे हाइतारे लेपिबा मी दु खतन तना लुचिंगबा खनबसे हाइबा म चंगी हाइमित हाइनिंग बदन आहान बद कोइना थमिसे मरमदि कइनो दा लॉ मेकर ने मखोइना लॉ सी सेमा कांदा अखोइदा मदु कनो तरक मियामगी याइ फनन वेलफेयर गी दम थबक तवरक दरिबा सिंगसी मतिक चादबा अखोइगी कहनी मरी मखोंग समनदबा फाउंडेशन यावरक्तबा अदुगुंबा लुचिंगबसिंगसे अखोइना थागतबा अदगिदि फरे मा ऑफिसर और मे मा अदु आईपीएस और मेदि हायरगसु समवेयर मांगोंदा अखोइगी कहनी दाग अमा हायगदा को ब्लैक स्पॉट अमा लेब अदुगुंबा मी मतिक चादबा हाइसिनि सेंगसेंगना अदगिदि अखोइना मसि यारे थागर खान हेंग कार मिनन उल्टा तौरपा मसिगी केनोजे याम तोइना कोइना खंगबनिना अदुना अहानबदा सुगुंबा कोइना थेंगनरिबा एनी इशू सिगी पेपर लीक की वा खतै वा नते अदुना डेमोक्रेटिक सेटअप तदि कोइना हाइजेनिंग से लुचिंगबा खनबा हाइसे अदुगा अखोइगी मिहुनेना थागत का दौरिबा मी सी करंबा पार्टी की मखादा करी करंबा पॉलिसी की मखादा प्रिंसिपल की मखादा थबक तौरक दौरिबनो अखोइ मियाम गा क्या मियाम नर का दौरिबनो मियाम की क्या मियाम ना फबा वेलफेयर तौरक दौरिबनो और रादा क्या मियाम मबुक से सिंग मिनो हाबन सिंग मसी मुन्ना कोइना त्रे तरा थोना खल्ला कादा मसी मियाम ना यानाबा अमदा कोइना लुचिंग बसे आसिमना फरे हना हायरा कादा मदुगी अचुंबा दुगी मखापोना असेंग दुगी मखापोना थमोय सेंग दुगी मखापोना कोइना खनबा म चंगे हाइतारे मदुगी पॉलिटिकल कोइगी सिस्टम्स दे लेरिबा कोइ करप्शन सिनने कोइना फत्ते हना खंग भाउदा कोइना मसे कनो तौबा ngамद्रिसे खुद थिलगा मसे अंदु लाले खोलेना हाइबा ngамद्रिसे कोइना दुम अहोइना दुम टियरगा सारगा चै खरा सारगा कोइ मियाम ओइना वारगा तो इसे मसी स्वाइदगी इलेक्टोरल कनो सेगी दुम सोइरे द कोइना लौरे हाइतारे अन मसी अचुंबा लीडर को मपुचे सेंगदबा मियामगी स्वार्थदा मियामगी इंटरेस्ट थबक तोरकदबा लीडर खनबमा हाइबमा चंगी मदु नत्रगदि कोइ थेंखांग कयादा मदुगी असोइबदुना मरम ओरगा नत्रगना मीदी फरगा पार्टी दुना यारतबना मरम ओरगा कोइ मणिपुर से मदुगी इशू से याम पुइना कोइ अवाब सिखांग ला ए हाइबसे माइ कोइ अहामदा थबजगे मरमदि केनोदा हजिकी ताकपीरिबा कोइना मसिगी इशू म्यामसे कमाइन टैकल तवगदगे सी लीडरशिप खनबा हाइगदबो मथंगदा तापी हंगी ही वहंगी मखापोन है तारे लेरिबा कोई मणिपुर की गवर्नमेंट बु ओइसनु इंडिया गवर्नमेंट बु ओइसनु इशूज की मतांदा वांगांगदबा साइलेंट ओइबा कोई इवन मणिपुर दगी कोई सात्र कयामा महिरो कयामा नीट की एग्जाम कनो तौरगसु मकोई की मदमक्ता कोई की लेंगा
pagi singi makoi machindagi hai tare ne kaim ta harak te na haibi gi ba wahang amu yau mani ko masi ai jai je dune makoi gi manata yaudra bajani da sigumase maram di kaino da akoi kaino si oza bisna chu thambi gi do mandir masjid Pakistan China agent adadi terrorist adugi wakhan sida dum miyam se kahani adom da dum puhalaga aphabam ta khalandraba dugumba lengak ne haitare adunani changde haba nit national gi level nit ki wadi to khro se akoi Manipur da leiri bi issue ji bo dum nadra sandra na leiri tora ringam da dum leiri jini ne se shanti lae shanti lae shanti lae shanti lae sida su lawi Delhi ju chalaga hairui mi pham da chu dum hairui adum nongala kanum toy adum nokphet toraga dum kanum toraga yar tang nga dum loisal ba sini akoina yamna pendri se aduna ngasi gi topic sika mari leine na ni kitang Manipur gi issue da Manipur gi matana su pusinjara kanda ta de haido aina kari kai ge ba Sonam Wangchuk na haijari si reform ai chang da ba yade reform ai tau da ba yade ba matam matam matungi na leirei ba system se koi change tau da ba yade ado oi lawmaker politicians sing na change tau ga da ba ni but pressure si people si public na people si kari kai ge Sonam Wangchuk na haije du ni da hoi Dharmendra Pradhan resignation piba pida bahai madumakti hek miyam ke pressure dagi resign tau khre kai dudi hek phajada bani na madumakti hek tau drasu but at least sugumba national level da pangthopa koi ge examination koi test sugumba sidi kitang stringent ohensi kitang discipline lehensi masida chenari ba chalai racket se chalai ri ba mi sing se kanano amuktang maring tengsi hai bani na magi kesu oijaba gi da magi kanana bagi to mukta hai ban natte na tabibam thokpa wafam ne haiba bukhalai ba point do yamna marik chumba yamna reasonable oi ba point ni adudai du da se miyam gi natra lai hidriba society tawgriba koi gi 20 plus students sing dugi da oraga su khallaga su at least koi gi keno dagi uninga mi gi site gi Sonam Wangchuk du unaro ai chai jai do unaro ga smai mai tawsi kai no pam do reform kamai tawsi ko je tanaji si democratic oiba kanonina protest na democratically koina yamna koi gi diplomatically chalaga wari tawba ya potse haijai duni dialogue ki wafam leite makoi da ai chai do authoritarianism gi koi gi political keno lichada ma do koi chatla leire ba BJP jin chatli se aduna ne ta dri se Manipur da su ta de Delhi da su ta de we are talking about Delhi gi national issue gi wari ne koi ne Sonam Wangchuk ki wari ne koi nai ne jari se tawbu bu praman di kai no ada ta dri do mane sidu su ta dri se na ta sinda nai sin ha ba sigi keno sina di adu miyam si pro chak panatana pro chak ga koi lambi da thola kana kholau laur kana maya pa ka ja kana dung char kana mu masigi China je han jan khang banatana koi si adum upai leitri se aina haijin ni si keno ha kana luching bukan ba si kana koi gi keno da chat kum se ba waje hangbiri ba wahang dugi makha pona Manipur da lei ba system sisu sini lakadori ba torokadori su sini koi dum u lei re ba se ai koi gi miyam sigi thinking miyam sigi wakal lon cha hana change to ba ma chang he ba yaroi da aduna dum hamu mu ta ni da hai ba gi koi gi kai ni outward thinking ai ta re masi koi gi mi si da kya lei ta ba se masi sna jana sugumba matik chada ba luching ba singsina miyam se line ta paraga adum kari tawunina sigi problems issue si dum laigani aduna di ke do butai lawmaker sing se koina elect taw matam yamna kahani tare tara thona khallaga achumba afaba luching ba khanba haiba machangi adu hoji lairiba both state amadi central parliament BJP lenga sigi higher di ai sa haido mayam laigre BJP ne hek palakpadagi India gi lairi ba koi gi human rights index haigadra chara ne handara ai ji makoi gi mayuk ta ngang pa any ba Sonam Wangchuk su dum tani si akoi example ma ina lawjar chahi marpum do mu sur tan da pha gi ba koi gi father stand swami adum BLPU haina whatsoever magi keno da case channel da ba na wari me but mi gi liberty gi makha pon magi chahi du yenga BLPU hai ba je sungta ta bi da ba makai dum jail mun dum koi pakasine na ne kai tor lai gi si adu gi keno si lai te ba maram di kai gino lady ba union ama di state government da pale ba lengak se ai hoi need ki wari khatna tana masidai da ai chai do achumam da tawro oi ha ba achumam da tawbo yaro oi moi ne khalli bu dang chumme ate nga ma kanan chumde adai di hai ba yatre da na e di thajala kani police thara phal la kani
intimidate tarakani adidi yada yada ka media da mu ko narrative se ulta da mu chalai do ni si I mean na I'm shocked asigi national level da international level da suk kaino tawna pukhala ba protest se India gi mainstream media amata na masi cover tawdri maram ni kaino madu gi narrative se anti BJP anti union government oirani na madu cover tawdri ne masi ulta da koi kai haibi no assassinate to biri ne characters assassinate ma de to chai zan ta pi Chinese ka mari laina ne Pakistan mai nei so na asigi thinking se asina di dum akoi se kai ni mamang lom da fort chat pai mo ta maning lom da hallaga akoi se anung gi juk ta dum hanjan bi phibom da koi gi ningthau pa lengai da ni ningthau gi wakan na ma gi win na dum kai no rule ni da ko law ni da na adu gi wakan ne ba tawri se da na taroi nangi Modi kaisu taroi nangi Amit Shah kaisu taroi makuk ta lairi mabani na ta draga da bu mahara lairi ma gi cabinet minister me na kamai taroi taroi ulta da ona taina na Sonam Wangchuk pu kana tawna ba mi chathina na ba tawpa masima ai ngoda su thengna gram sima ai issue da su BJP kana sini choi ri se dana systems challenge to buni Sonam Wangchuk na tawni se I like it I fully support systems challenge to boma changi hai ta adu ka da reform do pura sigi mata jo da khoi Sonam Wangchuk na khoi numit kuni thoi ni hai ba tare 2022 chara helak pasi khoi Manipur gi issue da chara hen ki ba irom janu sharmila hai ba tare mahak ki example mahak ka chap manana khoi gi hojik se national media me social media sing da chowa wahang am di question su lai o ja masida kari thamini o ja last oina masi gi khoi Sonam Wangchuk na 2022 chara hen ba gi khongjang changchilak pasi da khoi gi Manipur gi issue da chara hen ki ba irom janu sharmila chai tara truk hen ki basi ga compare tawna raga hai ba tare khoi national media me social media da hojik se chowa wahang am su lai o ja masi kamaina thamini last I continue on the continuation da Iron Lady of Manipur Samila Chanugi wari di khoi ki hani aikoina nainaru bada loiba na ai roi nainaru bada mugi khoi ki keno yoroi hai tare but significantly anisi ye minaba matamda aduna ni hojik Sonam Wangchuk ke sum bahanga strikes da national level da Manipur da koi gi aspa lautho na changchen gi bas irom janu samila gi 16 years of magi fast unto death se amuhan na ono na puthore se ai sa ai bado akoi na masi paper lek ki khatan uba yade hai Sonam Wangchuk na pire iba koi gi magi message se hojiti it's not just confined koi paper lek ki wa khatan na tre reform lak se hai bani aduga number 1 number 2 da na incompetent already question tau se hai bane number 2 da ado significantly ani si yeng matam da id ani mak loina messenger ngata ni mesaya ngata ne lojege Sonam Wangchuk kasu ai koina magi matang da koina thiru matam da he is a very perfect he is a very qualified kani yana intellectual ba dugu mini ado asugum mi je BJP na pam de intellectual ba lai su haiba kwa khangba haiba wangam ngamba wang hangba ngamba mi sing se pamde now coming back to Sharmila gi matang da di unfortunately Manipur da di BJP sarkar na te ni lai gi da Congress sarkar ni ai tare remind tok jara bada aduna chama nei sagi ai jai do koi gi center da pham mi ba lengak pa sing se kaisu masigi issue ga se Sonam Wangchuk se being again Ladakh ta gi go oi budi na kwa minority oina yeng ai tare BJP na adugi miyeng di yeng aduna kasu kanu laude moina cham manana irom samina matam da su matam du da hoi magi fast to khamatung da area kha dagi di mana pamjar matung na lauthok hi budi koina hoi adu ka budi ya de haizer ga su again matam du sum lairi ba koi gi Delhi da sum matam du dai kari ne na khalli Congress weram gane na khalli Manipur da su Congress ne adum ta gi de ba hojing ngasi kanu to ri smaina Sonam Wangchuk local ga hospitalize tawraga ma medical treatment pi smaina matam du su activist irom chalbu samila do nga leitana do police na local ga dum jeni hospital da magi special was da dum tami phare thadora ka amum pham gi ni si aduna significantly ani si yeng matam daina yamna chauba dugumba koi ki hani tangkak amani na laujage maram de kainon maduna koi ki suksoi da namki mioi ba singi koi maru na ha singi mahiro singi wakal da kari kumba sodam ki ignite amadi tawgni tawbunga me haina so en laujage maram de huji laiba CJP gi laiba protest si gi laiba wave si masina soi namki laiba JNZ si da anobo wakal gi ithot koi ki inot ama piba ngamba dumba significantly yeng matam da adugumba koi ki khongjang animak ni na lauge koi matam da koi
Chanu Samilana 2000 dagi hawraga chara helaki 16 2016 phose helaki matamda at least mana message am de pibiram me bai khoda that khang ba kan ba hai tare ko ai will determination khang ba kan kalaga di aning ba pam do nang pana awang ba pana nangi kaya kan masafu kalaba ko gi any la opponent lakta so mutang di thengai na bang mi habagi will do makni ngasi mak Sonam Wangchuk su pi ri ada mana pi ri bisina mo gen kan reform ama la haning ba du wa ni Gen Z se ignite tawning bi wa ni mana maram di kaino da future si kana na por ka do ni Gen Z na por ka do hoji lai ban ha sing na por ka do ni adura ga di makoi sing da yade ga di yade ha bam tang di koi kholau law mina si am tang tholo ha ba se it's a very good step ne na lo je aduga India le ngak na maro na Delhi government na di central government na Sonam Wangchuk ki mathak ta yam na koi ke hai ni undemocratic ka hi ra yam na brute over forces na da na ga nam phu sa san na ga taw ni ka ha ma taw se ma se koi hana dai su dum BJP ki le ngak ki matam se koi uduna ta lai ato to koi ki journalist ke am phage be activist ke am hat ki ba khot ki ba Gauri Lankesh lai koi ne Pani Stand Swami lai any ma koi ki ma ta nga pa sungun si se moi ke so entertain tau de ka shumi oi na tha de adum brute force na nam thara ga machin me laga adum ma ki character assassinate tau ga ma punchi loisan gani ha BJP wa khan se adum lai ri ma se amuk tang haurai ba sugum ba na ha singi housina mukthi ka na ma si ya de ha bam tang khangan ba chum gani ha na ina Zagi rom chanu samilagi kumagi lagi ba dugumba protest hoji lagi ba Sonam Wangchuk ki protest ko ani sin piba message ya ko nam laura kanda amuktang system je challenge saura kanda ko reform to buda naha sing na maroi na student sing na ko kai ke do ngam ba ge ha ba se yengmina matam oire Manipur da su same issue ni thengnari sing se do na ba se amuktang koi tasim komjin na ga maroi na naha sing sin amuktang revolution ama reform ama mathau tai paper li ki bu oisunu unemployment ki bu oisunu any inflation ki bu oisunu ma se koi na heta karigumabta platform da palau law na su yadaw na te do na reform tawse haraga de koi punna wakal mana na ai tare ko junction minara kanda chaw re har ba kesu kai de bije kum party inthu bu da kesu na te koi mianu bu mana ga di ha wakal thamse Takachari waza yamna marik chumba wafam su thambyang re last round da do imathangi